Haka step senya jong khat nyo tarik risau araja arpuar kayeng sa Bah Ransom Sutnga hamaukar ubadeiru kyrtong ke National People's Party na kebenta ke election jit nong mikmat sakayeng dorbar tauan ke jela Meghalaya House 6 araja arpuar na Shillong North constituency kala Shah kawang bilor hauwe brio ubala wan ringkat berkipar lok jong u da arteli kali. Kat kong ke video nak CCTV kamera layu i bau teu brio la hiar na kakali ka biat na dien bat Maria hiar ula kawang do bilor kiat ya ka kerdop jong kete yeng. Habe kran bot Bah Ransom Sutnga ubadeiru assistant rangba snong ga dorbar snong maukar lingba ka phone ula yathu. Baha kate ka step kat bagi dang yo thialut baro. Kensan kia syok sngo ya ka jinghala songshit bat ka sur jing sawa na ka jing kawang bilor. Ulai tu bagi pulet kila dap ban kem yo te ubrio bot lo ong ru bagadon ke jing sobo kho ha kita gi brio ki bale ya kate ka kam da ka bakan tui ki nong krishan ban long ki ba jai jai bat ban om ya khloj na ka banta ka kam election ula ong ba ka election ka dei ban ya khon da ka ba khoj ba suba bat ha ba shit ba shai lain form ki yu mana ulun long kumni long men lalong no men meet Sunday ke to si jeduna hoi sa dang la thia am to ngala thia kan ha de kawan artli kali kan wan artli kali ki wan nang thina room no te ki wan nang thina room ki wan to la ya la kan hakabom hakabom tu the point of mat ing jongi dia sangat bro atletik kali dia sangat bro atletik kali uwe naki umi nakali kawang medan ha to gate jongi kan nang bilor kiat to bilor kiat kan de menin sawan lejing ngala don sabar ni ta don sar tan lan ni menem step de menin ni kami pada la da yu tong la fai ar de ngaso la yo kem kan apun rumah snong mentan yo mala yo kem polit ya tu kena kan di kena menang ngaterai di sa ngaso jadi besar aja yau besar aja yau kan besar aja yau te kidan ngapai ka kidan lagi sawot fai kita nah kan Kembalong kawang bilor pada do kawang bilor kiat dari tang we ubi nakali. Ubi nakali wa kawang bilor kiat dari tang we kan. Tapi ini kali bro atlet latih hi long ba katngi hang tu dan full po stong dan full kamera teh bro. Okay. Bro ka di CCTV di jongi ka mukar kan. Katu hi kalau out of frustration kan. Katu kalau out of frustration nomor ba kini ki brio long kia shong kia di kia bam tu dai tak lagi discuss setoro kalau setoro kalau out of frustration kini na yeng kan dai tang mero ngani tu setai sar kharro setai sar kharro men nakane puja blade ki breu jong ki wish dakane banar to puja kan na la laisngi sauski one Michael Carstio utap pe yang tu banar jong utap pe tak banar la jong banar jong isna ba kham bahe to utap pe tak banar jong okay itu kalau out of frustration pi kalau out of frustration telong kumta kan ke jingle jong ki kumne pade kalau bumerang iki kan tinggi pade long kumta ni swa ban itu tinggal batai lupai kini no kersan kan bakum kini kam runar nei kam sneu kini kimdere ban na pentin kan election ile te kalau kedi long fair kan kali long fair tu ya kan pasti baik tu long wat lagi aku meru menit kesngi por balik file FIR itu isi arpungut tam menin kiwan kikna jongi kiwan tu ki ngilik file FIR long hak control pada ya kiro kan hak control rai long lada shu ngapet shit la nei kind of thing like that kala ban poi sa ba ban sao
Rang ong gitu kena menenga kiong ni sultan pelat nomor ba TV mong ha Shillong cool we long hukum kita ki jadi ya kinong kersan jongi ngi ban so thu ya ki ba kini ki kam lu ba ha Okay. oh see it should be fair politics and it should be fair election, it should be fair contest Okay. oh see ta ka dei ka ba yu ken kwa no ti sam Okay. oh mo Shanta Group of Institutions, Bangalore, under the leadership of the most popular public servant Shri Dr. K. Sudhakar. The institutions offers academic opportunities for full-term courses to short and long-term training. Around 500 students from various states are pursuing various courses like nursing, with 100 multiple teaching and non-teaching departments comprising of 500 students pursuing graduation, post-graduation, and doctorate courses. The state-of-the academic facilities of Shanta Group of Institutions provide practical training under the supervision of faculty members. At Shanta Group of Institutions, excellence and academic combined with exquisite facilities like sports and games, gym fitness center, digital library, hostel facilities, and also they provide 100% quality placement and merit scholarship can be provided to meritorious students.